Nakim nakim Kürt nabin yek Kor nabinem Derdimin heyip hezara Banga min jiraya dara Neye listo kane yara Verin bibin yek Besi bibin yek Derdimin چاغا و ایوارا و دما و خوش بسلاو و ریز و حرمت وره هیویدارم بونه باش بین سرچابراتن آلا و سهلا نوچه می بالکه سنه نوچه می کفا مزیرته هنه مثلا کفا میرو هیه کفا میرو لجیه قمتانه مزن جنرال مزن قرائلان دلێک گەل لە کووردا هێنک کرد یەک زواجی ئەزم هێنک کرد هەروەها وەکو سەر ئەکرانێژی بینن ئەمریکا بچا سەدەکێ ئاژی قەسەدێ ئاژی یەپەکێ دیار کرد بچاوانی 2027 هنك اشخر خون وخيال ديتن دقوا امريكا وكرت هبدو فروتن لي كتن ناوا خون وخيالا كنتن تجي خدا ببيف قنديكي ام اسكارن بيجم انجي بقوتنا كوچا اسكارن بيجم ا كولانا ا كوچا اواني قدوا امريكا وكرت هبدو فروتن آنها دما به برنامه تماشا بکن و به نوچه سرک نویس ببینن و شیطان بوان بکنه اوش یک دویمین بانگک مش امریکا رایی جی اسرائیل رایی و حتی شا ایشیتا فرمی که ناوان نتاوا گله جیهان دهات ناسکرن و برر و یک بدزیانی ای ترامپ حتی واسس ترامپ ای اسرائیل و حتی شا آنی حتی شا برای ایشیتن وانا دو برابو ظلمات کل از کابینم سر اکران اف خورتکی علویه امی ویدای ور پار بکن به چاوا ظلمه لیدکن به چاوا لیدخن بلا حق و بلا سبب چاوه تبرج ای ترامپ چاوه تبرج نتنیاهو و او تروریستی مزنی کجره انسانیتی و مروواتی جولانی و آنی سر حکم و اف زاروک بخستن چی ایش کن دی بیجن سوجه من چیه او جید بیجن علوی بوناته بسر خواه سوچ سنن علوی olman belli başına bir suçtur. Emevi bu var parmakı. Her vaha merab duvalatı xodiş bona zamanı xoda kef kolana o ev رهبریا جولانی تروریستی حتی شرمزار دکه که ام زمان خود خواستن و حقوق بدل دا بیامن نه حاجه هون وانی بکن زدویت ونگا و چیتر تشتکنیش موزرا و چیتر تشتکن حیا هونه مشا بکن فضایی آماده بکن حیا هونه مشا بکن دشامه دی خود چی بکن حیا هونه مشا بکن ده حلاوت کولانا کوزکا کمینا داینن بس ایده لترکی مش لإيراني مش لسوريا مش وبالبرد دجمن بقرن بها هو زمانه ممدن حقي ممدن ودي تيد جيانت كسي حق برحاتي داي كسي تشكي شاش بلكي هناك زمن بيجقاد جانات تشد چوت چوتات داي او جما في وان برابيش وكذا
Hunduzanın devleta terörist ya Rabbi işem tu İran'e ser o bımbıke. Ya Rabbi tu İran'e 7 sali ev kese Moğolistan, Moğol. Ji 7 salî heyhatê salî tu yekî li ser nigane hêle. Bira bi gulle û topê Amerîka û İsraîlê ji vê cîhanê rabin, bicihamin. Ev lawik xortikî 23 salî hûn dizanin li ber darê daliqandinê yê wê bi dar vekin. Banga mecbû ew kesê bi wîcdan, bi merhamet, bi şeref, bi namûs heye. Ew kesê dibe ez Kurd im. Ev lawika tek gunehê wî sûcê wî gi Kurd e. Ew jî li ber darê daliqandinê ye. Ez ê bîdarim em dünya û alemê pê bihîsînin û ji bîr nekin û vî xortî ji daliqandinê an jî dar vekirinê xelas bikin. Ev jî ketî ser barê Kurda, ser milê Kurda. Ka em werin wekî di çîme heye me bi Tirkî gotibû ez dixwazim peyama qera îlan bi Kurdî jî bêjim dewleta Tirk pêvajo cemidand. Hêla dijî gotî sûcê min çî gotî sûcê te bi tenê alewîtiya te besî te ye. Besîk te sûcdar bike. Wekî de ABD bütçe sedekê diyar kir. A 2027 diyar kir. Bütçe sedekê. Min ala sedekê bir zanistî navet vir. Ji îro pê ve me ala Kurd û Kurdistanê bi karbînin heval bû. Bes îro. Ev gelêmekî cuda bûye. Başûr, Bakur em millet cuda dikin. Hiç olmasa em alê cuda nekin. Al Kurdistanê bira yek tenê û yek kijî. Çin e. Alê partiya serçava. Alê rêveberiyê serçava. Alê nizamkê, alê wan serçava. Lê ala netewî yek tenê ye. Her tim ez dibêjim, dubare dixwazim bêjim. Ev ne ala QDP ye, ne ala YNK ye, ne ala PKK ye. Ev ala netewa gelê Kurd e. Ala evî Kurdê bi şeref e. Ala evî Kurdê qehreman e. Ala evî Kurdê diz û serxweş û berdoş e. Ala evî Kurdê nezan û xayîn û xwefiroş e. Ala evî Kurdê bi gurûr û bi şeref û bi namûs e. Em hemû reng û axlaq û hebûna xwe em netewikin û ev ala me hemiya ye. Çima hûn wanî cuda cuda ala kartînin? Hûn cuda cuda Newroza çê dikin. Hûn cuda cuda meşa çê dikin. Herkî bifikirin û li Ereb û Ecem û Romiya binêrin û ji wan dersê derxin. Bê çawa dema dibe pirs û mesela Kurd wek geriyê siha di deqakê de tên cevhebdû. Hemû. Dema mesele û hikaye dibe a Kurda wek geriyê siha çawa hebdû digirin. Tên cevhebdû û ser serê Kurda dibînek. Dersê ji wan bigirin. Ez dexlê namûsa wan. Em ê îja werin ser kamê war çi parvekin. Belê. Binêrin hevalû. Em ê berê vê vîdeoya xwe temaşa bikin. Eger müsaada we be. Lê ez ê vîdeoyê bi çîkî biçûk dînim û ser wê şîrove bikim ji ber ku vîdeo belkî dibe telîfe ve xwe de mere biçûk temaşa bikin. Piştgirêk ji me re dernaxin. Ez di wê bawerê de me. Ka em belê. وين؟ ما سمعته هذا بيت الله اكبر عود فتح لك فتح لك
الاخوي ما بعرف يا ولد بس كم واحد السبب كم واحد السبب هو واحد بس هو لحاله قتل الاخوي كلها كل واحد قتل الاخوي كلها ايه وين ما سمعته هذا بيت الله اكبر عود فتح لك الاخوي ما بعرف زخيرة خدير مئيشة بإنجليزي بزانبا بالزمان إنجليزي بانك جفي باتواسز رفيس في ترامبت دين متشتك جاي بقولتا ياجي زخيرة خدير ابراهيم جا بزانبا يعني بالزمان إسرائيل ابراهيم جا مش إسرائيل تشتبوتا وأب قرر نتشتكا وأب نياري إنسانيتي آني داني سر شامي كر سلطان بيتشت دين سري في كرده في خورتي علوي فقط نه سوجه وانایه سوجه جیهانه سوجه و قحبت دنیایه کو تروریست مزن دو نام ولاته نام نتویل آنی سر حکم و او پیشنیاز کردن شاندن اوروپا و شاندن قصرا سپی و هر وها لی خود مزن و گیاد بن کبرا نامینه او لاو چه سوجی ویه بدست زارو که گنج که دسته والات کلاش و لید خنو سلام دبه سوجه من چی دبه سوجه تتو علوی بس از ایجاز والار بیشم اوی دینه و هیا اوی دینه و از تو وی دینه و دکم از وی دینه و دخم بنگه خو او پیله دکمه او دینه تا او ربریه دینه تا کیه حضرت تا کیه به کی جان ناموسوزه از تو دکمه تو تا وی دینه تا دکم وی مسلمانتیات تا دکم و ای کسی گزوار لجمونه اوی کسی انا از دینه وانا خبر آدم سخیف آدم شورا دکم پیوه نخوش دکم و لیوان جنای از تو واجی دکم شخوال به ظلمه بنیرن و تالیه به شریعت و به دین محمد و به اسلام و به زهر و به زقوم زد دین اسلام به بارباتر دین هیه ام نکارن تشتی جی بیش دسته فان احمقی نزانی مزن که کونا دین عربا گرتنه ام دی بیزن جی یا خود غیی دینن یا تبکیه ده قارتشم اجی مسلمان تجی مسلمان اش پارا خور خبر آدم تمام اش پارا ازدی پارا خونه نه دبن چیکه باوته دی تاپا باوته دی او اش تجیر نابشه اگر تشتی سوزی که میشه برا او جزا بدن برا یا ناجانا نامز شغل في ظلمه بنيرن يا بسكاد من فيديو دي تماشا كر او زاروكي بچوچ كي يا دسته خو وقت بين نا پوريوي تك نا تريا شيخا مالد شريعه وسري وكو يا نج ما في جناي نا ما في انسان هاي نا ما في زاروكا هاي نا ما في جيهان هاي يا اف دينا في دينات بزكي عردك كيف دينا اني سيرفر الدنيا يا چه دینه بیا دینی کی برادای دینی کی اول پیسی گنی بقريجه دین یا شغل في زاروكا قدر خودك في زاروكا چش خود دبي چ سوجي مچيه دبي تو علوي بسيتي بسي تو سوجدار بس جدر دي ويا امين ناوير تشكي بيزن نقم ناوير ام بحرمتي ناكن وين كيف قد زال دين محمد اتينا من يك محمد پیغمبر اتينا من دو تو مسلمان ازنا مسلمان مسسي تمام كيبو ازنا وكو احمقم ازنا كري امت ازنا كري محمد اگر ازب كرم ازب كري نتواخبم ازب كري كردابم ازب احمقي كردابم ازب بو كرد كردستاني ببم كر ببم احمق ببم هرتش ليش بو محمد از نابم قرا شش تو سه ساله خود مر روزا چما روزا اینه نمر روزا دوشنبه مر چما he نه اون بسرمی صندوق نه حایلک بو نه خودی کرامت بو نه یا بس دز وان احمق زورا چی داره اون زانن نه تواخوا
بإيديولوجيك عربة دفلوتن زورام أودر نك زورام محمد والإين والدين ومينه جمر بيج تي جنتي هر جنتي بجيراني محمد به آنجي تي كردستان التهابه وتي جهنمي ده تشت خوازه اگر از ده بيجم از كردستان و جهنمي خوازه از ترس واني بفكرن بإنسان بن بالناستان هبن بالسكنة وبرا هبن اب هزار و پیس اب چه ساله کرد بونه مسلمانان دزانن he بنر التاريخي وبخونن دما بونه مسلمان حتى انا چب دست خستنه زغيني ظلمه و بيكولتيه و گري و گازن کرو ناموسان یا ایک جنه مفروتن هردو نه مسلمان بود he از ورد بيجن که جنه کرده فروت هردو جنه شنگاله زمر یک بیج به اسرائیل بو به امریکی بو به گاول بو به غیر مسلم بو به کریستی بو به باپتیست بو به ازیدی بو به یهودی بو به جوهو بو یکیش مر بیجن یا نوام به ناموس به اخلاق مسلمان آورکر از به مسلمان بزانتی از بیج مسلمان نوام به ناموس هفدو 7,000 جنه کرده دیاری هفدو کرن هفدو فروتن Geçka ezidi Kürt hat li Stuttgart'e, li Almanya, li Stuttgart'e. Ew yekê ew tecavüz kiribû di zindanê de bû li hêla Alman, ji Alman hatibû girtin. Keçik anî rê cem wî hember hevdû. Keçikê jê got te fedî nekir, el dewsa qîza te hûn te tecavüzî mikir. û got wî jî serê xwe berber xwe dabû. Keçikê got taliyê keçik ji Kerba دلوي سكري وكت عرضي كروما وفان مسلمانا تشب ماكري وتشب ما ناكري يوم وهنا يجي ابي كردي احمقي كري امتي هيجي دبك قونا في ديني بقريش ايك جي ناموسات تجاوزي ناموسات كر مسلمان ايك تكشتي مسلمان ايك تبرچا كري مسلمان ايك مالا تالان كري مسلمان ايك انكار دك مسلمان استو في ديني دك مولان بس تدوا لهبر در كبل اوي كردي بشرف وناموس لهبر في ديني در كبل اب دينا نه ديني مي دروي جنة او يجي جهنم او يجي براجوان ربه تشتك تنيه اب 15 milyar سال اف gezegen اب بلاتينيه هذا برا 15 milyar تنه 12,000 ساله لآمده چی درکتنه وینه درکتنه 12,000 سال شکفته که وک بلوغ چکرن بری نهاب 12,000 سال ام 12,000 سال ده که اف کرده ایک هریم کرد قلان حضرت عمر بو یک حضرت عمر بو یک آتاتürk بو یک لنین بو یک ستالین بو یک ستالین بو یک بانانه بكون دين قلتي الحمد لله تسرت تبخل هذا روكي بي الحمد لله çok şükür هلا برا روكي نانك اشترج هواك بي هلا از بنير بي احمق نو ياو زيرو بي اك خود غيدني جبنا خود غيدني ال دجي في ديني مي ال دجي في امتي از دجي فان كري امتي ملیتانه هتشه خورد که علوی زف کرن و بنیرن به چتینن سره بی خورد دپرسه دبه یا شباب سوجه من چیه تروریسته هتشه برسی بدن ev sujete Aleviye ev jî bes e ji bona ku em te suçdar bikin. Sûriye welatê Müslüman ye û dibe hûn jî bibin Müslüman. Êzîdî bibin Müslüman.
Cuhu bibin Müslüman. Alevi bibin Müslüman. Kuhum bikaribin du welatê Sûriyede bijî. Dewere tu vî dînî neke. Dewere vî dînê bi qirêj qebûl bike. Êca teş kêr bêje. Ez van Kurdar dibêje min du derba Quran xwendîla o. Heger ez wanî difikirim gerek ji do dit bifikirim. Derew İsa jî derew, Musa jî derew, Muhammed jî derew, Emer jî derew, Hezret jî derew, hemû dîn û ol derewin. Bi tenê metod dike, metod. Tu günah bike tê her tu günah bike wedekê çima te tirsînî tê her cehennemê çima ji bo tu sakîn bibîne. Bi wê metodê te tirsîne. û tu başî ji bo tu baş bibe divê xêrê bike. Çima? Tê her cennetê ji bo tu baş bidu bistînî bî însana. Du heb metod danîne ber we. Du heb rê. Yek a günah, yek a xêra. Ev jê pê ve tu nehêje tu gûyî, tu tiştkî wê tu neyê. Heger wer xelîfe bûn, bi Xwedê da axipîn, pêxeberê Xwedê bûn çima 63 salê xwe dimir. Çima bira gota ya Rabbî me hey bihêle hey. Lê dîsê jî dînê wan biraj were be. Ev Kurdê rebeng dikevin ber bayê vî dînî û o netewa xwe û axlaqê xwe û milletê xwe û kulturê xwe û çanda xwe ji bîra dikin. Êvana jî Müslüman ev bîst û du heb dewletê Ereba hene Müslümanin. Çima xwedî dewletin? Biraw jî be na şeriat jî me lazim em dewletê naxwazin. Çima nabêjin? Ehmeqê mezin emin, kerê mezin jî emin. Êk kerê ometên jî emin, êk ehmeqê ometên jî emin. Vê ometê mala me xera kirî yaw. Yaw namusa me bir, yaw jinê me birin, yaw qîzê me birin, yaw em hat tecawüz kirin, gundê me şewitandin, axlaqê me lîstin, em ji dîn û îman derxistin. Tiştik ji me neştî bi rêya vê ometê. Ez tu ummeta we dikim. Ev lawkê Elewî bê çi kirî vî Elewiya? Dibe sûcê min çi ya şebab dibe sûcê te ma Elewîtî besin. Tu Elewî. İşte tê çi? Ha? Fedî bikin. Bira namusa, bira bêvlavan Kurda bişewtin. Bira Kurd fedî bikin, fedî bikin. Heger şeref û namus bi wan hebe. Heger bo biçik Kurd û Kurdewar bin, hûn ê ji vî xortî fedî bikin. Hûn ê ji vî xortî fedî bikin. Sûcê wî jî tek Kurd e. Ji Kurdetûpênê ti sûcê wî tune ye. Kî wî dadliqê bi darbe dike? Êk dibe rojata dibe êk dîn diparêzin, êk Müslümantiyê diparêzin, êk Elî diparêzin, êk Hesen û Husên diparêzin. Ez tu hemûya dikim. Kur rê homoseksüelan ya bana. Lê ez kêfxweşim. Çima ez kêfxweşim? Komutanê mezin Kara Yılan nokta kir. Komutanê mezin Murat Kara Yılan ji ana fêrê axifî û got dewleta Tirk heta niha tu gavê ber bi çav navetine. û mirov dikare bêje pêvajo ji hêla dewleta Tirk hat cemidandin, hat sekinandin. û xetimî. Ji ber me Tirkî gotibû Kurdî jî bixwast ez pêşkêşî ew kesêke Tirkî nizane. Hat xetimandin û cemidandin. Her wiha dewleta Tirk bi zagohê fermî heta niha tiştek nekiriye. Ew dibêje yasal olarak tiştek nekiriye. Ji mehekê zêdetirê ne bi malbata re, ne bi parêzeya re, ne bi tu kesî re, serok rêber Apo hev dîtin bi kesî re hev dîtin nekiriye û naaxifiye. Ev jî ne tiştekî hêsan û normal e. Yani mirov dikare bêje dewleta Tirk pêvajo sekinan û cemidandiye. Lê bira bizanibin
ام وک نتوا کرد ام وک گله کرد ام وک فدایی گله خواه ام و پیوازوه چاوا دخوازه چاوا تی خواستن جمع ام ور بک بینه ولا جنرال من قمطان من رزدار قرایلان تا ایرو اپیامات باور بکه دلی گله کرد تا قالبه بوز دانی سر ور کیف واشن در واشن من دزانی بو رو که جنرال قمطان هری مزن شورشگری هری قهرمان در روحانیات جاوه ما ای قرایلان ما دزانی بو رو که تی نقطه دینه ایجا برا ایده او حبک نرازین وقت مثلا دهیندار و جیرانوی که حفظینا دهیندار گو جیرانو پره تلمه گو اره گو تو پره والمتونه حیان ها حفظینه من نکاری بالرازا زیرو پی هون نرازین حیان ها گله کرد خولوان حرام بو زیرو پی برال هنکی ده خو حرام بو تاجا سرمه ای قرائلان وقت اصلا نابی قدیزانات بیشم و از باور کم به میلیون آجی اشترد بیشن تو تاجا سرمه ای ام بوا باورن ام جوا حزدکن ام ده امری ودن وقت نتواق گلی کرد هم چیز وی گلی بخوازن وی بودن باور بکه آنها ایرو ده اگر تکه به نوا گل آنکت که چه بکن بپرسن باور بکه ام پیاما و کرد جسدی حشته دیسه راکرن سر پیا دلخوش و بختوار کرن مالا و هزار جاری آبا و ام دلهین کرن برس قمطان مزن شورشگری هری قهرمان رضا قرائلان بله دوین آوریده بلکه هنک ایشف بتقن آجی دلیوان بسکنه ایویدارم دلیوان بسکنه هنکا دگوت orta sedeke Amerika limoni buye. Hinka dgot Amerika Kürt froten. Hinka dgot herkes farklı dgot. Her seri ki denk daha. Ha Amerika Kürt xendin kirin? Beli. Amerika düzmine Kurdayı her mezin ani Şam'e Kürt Sultan Ali. امریکا برجوانده خود فکر بله راست فقط امریکا نبود دشمنی کرده برجوانده او بسایا هنک سناتورا بسایا گله امریکی و براستی جی در راجلاتان آبینده او کردک برف جی چاوه خود درخه او ملتات تونیه هر کس دزانه نتوا کرد روجلاتا نابینده یه هری خودی گوتنه و هری خودی سکنه و هری خودی تاور و سکنه جبرویه که امریکا جی ندکاری بو ویا تی درباس ببه آنجی نبینه چما جبرگه نتواجه لكرد رجلاتان بيد قال هري بقديم بقيمات هفقرتي بوليتيك زانا فضائي وإيه هري درو دورا أو دولتي رجلاتان إيه هري حسابي كرداد كن إيه هري حسابي وانتي كرن كرد جبرگه كي أمريكا زانية دزانجي چاواكر أمريكا أو آبوريا بچا سدکه 2027 پارک هنگ جه سوریه ره او جولانی تروریستی مزن تفگرا تروری هتشه و سدکه 130,000 میلیون دلار
130,000 میلیون دلار لهر دا پار بکر به تایبتی او هر وها آلیکاریا بچا پیشمرگا جی دا امریکا اما جی بیجن و هر وها به تایبتی دبیجی özellikle به تایبتی ناوی قصده در راپورا بچه در باسته yani bineveci xezika qalin ledixin evşi bawer bike ez wek Kurdikê ez pir kêf xweş bûm dilxweş bûm hûn dikarin bêjin beriya bername jî got ji îro pê ve ez dexlê namusa wan ya qeçawê çaviya alê hemû partiya ser çawa alê hemû saziya ser çawa lê di Newrozê xwe de di meşê xwe de di kêfûşayê xwe de ala Kurdistanê karbînin law hewara xwe de ev ez ne şaşim 1917 de belkî jî ez şaş bim eger ê zane bikarim binivîsîne ama kesîn ji hêla 17 kesa de û li İstanbulê ev ala rengîn hatiye amadekar kirin û her wiha li nava Kurda hatî belakirin Qadî Muhemed ev ala karanî bû hinek hînê nezan hînê bêhêj divê ev ala Qedepê bira ala Qedepê jî be lê ne ala Qedepêyê bira ala Qedepê jî be ma Qedepe ne Kurd bavê min baş xerab hûn hez bikin hez nekin ew ji PKK hez bikin hez nekin em Kurdin kur ro em Kurdin law em Kurdin we mala me xera kir bi vî aqlê xwe bi siyaseta xwe biqirêj ez werbêjim tişkî ez dizanim û ez jiyam ez werbêjim dema ez zara bûm li Mêrdîn bû binê ez jî siyaseta dewletê yê lê kesek nîn ziman em zara bûn li Mêrdîn em diçûn odê gunda hebû li gunda ode hebûn ew zilavê rûspî musbî li hevdû dicîviyan ez jî bi bavê xwe diçûm sohbeta wan aglibe li ser dîn bû Musa wanî bi Xwedê axifiye Muhemed wanî heyv kirî di bera û wanî her neyse dihatin li ser Qizilbaşa sekinî binêre ev vê rastiya merevê bêje ji bo hişê me werserê me Qizilbaş kî bûn medgo qey kabê wana kîn yani ew guya aqlê min zaro cenawarin wampîrin însanin heşa wan cisimekî dinin ava wan nayê vexwarin nanê wan Qizilbaşa ewiya nayê xwarin silav li wan nayê kirin li ser doşeka wan cilla wan xaliya wan nayê rûtin yanî heta ez şahîdim ev gotin gerek yekî Elewî berê bibe Xristiyan taliyê bibe Müslüman wer bi axlaqî wer bênamûstî di nava vê ummetê de ez ji ber wî ez to vê ummetê dikim û ez jî ji Mêrdînim min du derva Qur'an xwendî mala min malbata min jî em Müslümanin ez werî ja bêjim em hatin metropolê Tirk em hatin Çukurova İskenderun 11 saliya xwe de zatîn hevalê min dostê min ez bûm senatçî ez bûm müzisyen Elewî bûn Qizilbaş bûn ez çûm mala vanê Qizilbaş wek ez herim camiyê wer temîz wer paqij nanê wan xwe temîz tiştê paqij bûn qiz nanê wan xwarina wan libasê wan gîva wan heyret ya digo vana Qizilbaşin kurovana çawa Qizilbaşin li Mêrdîn qala wana dikirin digo ka bê cenawarin bê vampîrin bê çawan ev vana Qizilbaşin çi ne min nerî hay ho ê ev Kurd û Kurdin jî wî kuro Kurd û Qizilbaş got tev babo heta ez zewicîm ji wan ez zewicîm îja ez baş ketim nav wan ez bi doza bi xwîna şehîda son dixwim gunê we hemûya stê min de be ez bi serê zarê xwe son dixwim yekî Elewî
yeki Kızılbaş hecayı dah Müslüman. Ev Müslümanı Merdin, ev Müslümanı Vani, ev Müslümanı Batmani, ev Müslümanı Kürdistan'ı, ev Müslümanı Türk'a yeki Alevi hela insaniyetiye da, hela insaniyetiye de, hela merubatiye. Hecayı dah Müslüman. من دراو لجمانه ديتن محق حقوق قول حق دبيزي قول حق يمك من الجمانه نديت افتشلو 6 سال جد نواد دجيب روكي يكي حقسيل منكر روكي يكي درور منكر روكي يكي مالي متشمنا نايا ليفان مسلماني بقريش جسد قطني حشته قطني وان دراوات كن مال مروه مجيد نافده Merve mi ciddi ne yaptı? Şimdi Merve'ye ki ama zıvır tek biçim. Zıvır despe bakın. Beni Kürt çavaşadı cüda kırdı. O Kızılbaş Kürt, Kürt'e Müslüman, Kürt'e Ezidi, Kürt'e Ermeni, Kürt'e Yahudi. O ica düzmün nebesi ica van ümmete bıkkırız bir Kürt'e gitmeye az ümmetin çarhablı bir habun. Çarhablı bir habun serfiyle ekranı. Yani kabul müdeditin. Müslüman şikayet zimir şikayet. Şikayette var Müslüman'a zimir hat. Go memoste havale jin ev şikayet kirin. Ne Müslüman bu? Teres. Ne de Müslüman ulan. Az bezim. Az o teşhir bikim. Deşifre bikim. Ama işte Müslümanın. Jiber ve ki. Ama hani paramparça kirin. Le bes az dakhli namusavam. Dine vecihvarı. Cennete vecihvarı. Hişe ve bira sere ve bira amci ve halke bebin khudi mal, mülk, khani, gün, nasname ve pasaport ya. Khudi wala. Wara khudi. Bir kanala desteğimi leken ne yaptı bir şey ve nizanım neyse. Ali Karya ABD zibona sedeke vak müjörgot 130 milyon dolar o tevgera terörista hatta seveler du parmak. Yani sedeke u vana. Le her vaha bangamın sedekereyi. Az iro çarrol vandinerim was sist bunu. لهمبر جولاني حقيقة سستون بركز بياجي نبجي أو قد جاءت بيش بلي سستون أو دلي شورشكري أو سكنا شورشكري الزنابا واند نمات بينهم بالتايبتي سيبان همو جانا قوتنات بيجي مرة ماتما يدمينه بنر سيبان همو كردات تكو سيبان همو اگر تچو دوه تچو آلی کاریا وزیره او پارازنه چی اگر تب غلامی وی به او تشکیدنه لیکن اگر تو خوازه به کومتانه کردا به او تشکیدنه کرد نازیکن کرد زود شتا فهم دکن زود شتا ایند her vaha general mazlum abdi dama tu şame u tu jolani wal havdu nekir u te jolani go az dar nava gele khwa u az tekel nava tekoşine u şerbikim اگر گوتن دیگه خود به کردا خواست تکر پیغمبری خوا لی افچر رونه یعنی براکز خوشی نره اگر لکوبانی جهلا کره homoseksüela وان داعش adı وان işite de وان yobazı gerici adı وان cihatçı adı eğer keçu zaroke kurdaten ravandın o hum bedengen eğer zulüm livan keçu korte kurdat be o hom be dengen. Eğer zamanete işte bizi bir hafta saat gibi gerek kıyamet eradı kıyamete. Tüçe bike te o ve jolani une talip abdur şer bike. Ve şer ki mezin dest be bike. Kat xo ne kapinin. Amade kariya xo o şer bike. Ne amade kariya xo o entegrasyonu bike. Entegrasyonu çizahne. Entegrasyon asimilasyonun nevi asimilasyonu. Bırak kesip cimerlam ne bakur ne başur az tümit beş miad bu plaka kharabe ama zivirin asimilasyonu entegrasyon asimilasyonu
اجبو باکر جید بیجم اجبو دم پارچی جید بیجم اجبو PKK جید بیجم اگر PKK دخوازه انتگراسیون چه بشرف بناموس اسیمیلاسیون یا veya gerek mere bivine vana gerek mere bizanı emre şu var duvalatı khodu daketini zamanı khod khazın ya da 14,000 da şehit da ya khodu bitirsin fedi bike fedi bike kaz bukhuni betçi gotun بحزاران كس بو ما في الزمان مشيان لقامشلية ديا قامشلي كي درن ولا تيوية لهمبر وان تيروريستا براستيجي بدنگن اب كرد روزاوا همو كرد نه روزاوا تاني يا وش خودم تسن فدي بكين يا كا او سوراشا روزاوا گنگه خول عرضي دخست كا او روز سوراشا روزاوا سري مدگاش عرش عزمانا و چکر جوه چه بجوه درمان داوه درزین داوه حقوق تسیان کاو جسارته و ادما هنک دبیجن جی ام دی جوان دت کبلی راست دبیجن کابا هنک ور رخنت که دبیجن چما روزا ور رخنت کن راست دبیجن هم تامتین کا قانع کنه که هم قانع کنه زوجی نزانم هنی دمه باکر کرده باکرن هنی دمه رزاب کینه هنی دمه لکسی گوداری نکن لبرجواندی خواه میرن بنیری استم بکرده من روزاواره داخفم والله بلا في قوتين بيجن دمي باكل برا تمام علي كاريا مكري شورا شامي ناوا شورا شدي زمر قنجك تشيكن ام من نتارن لبرا دمي ما تسمي نيارا نكن ام قبولات بكل يسال مراكن ورد بيجن گره کرده باکر مداخله روزاوا نکن اگر اونه بکن رزگار بکن نکن تسلیمی هتشه بکن همچین نراسته دیر مداخله بکن رزگار بکن آزاد بکن yani ne beze her bir ve entegre o tabi colani bebe evci şaşı Hazara xwendekar me moste şeneyên bajar ji bo mafê ziman û di destûra nû Sûriyeyê de misogerkirina mafê ziman Kurdî meşiya. Aman zimanê me jî têxin qanûna ez naletê li colanî li dewleta wî li hebûna wî li qanûna wî li yasaya wî li xwedayê wî li pêxemberê wî li înanca wî tî heger hûn li ber colanî digerin û hûn dibêjin mafê zimanê me de qeda bo jî keve fedî bikin yaw tel hember îşî te dunya xera kir û qewatatayê ev jî qewatatayê wanî jî tune bû kuro besî derdê we yaw ev hinek kî vî emrî didiwe ev kî ji we dibêje her tevlî colanî bibin ev kî ji we dibêje her entegre bibin ji bo zimanê xwe derkevin meşad yaw zaten ev 14 salê te yî tu xweserê ev 14 salê te yî tu serê xwe yê kuro we ji derdê van Kurda dîne bi van Kurdên nezanîn Colani terörist ki dere hani ki Colani yav me mosta xwendekar endamê sazî û dezgehên rêveberiya xweser madema tu rêveberiya xweserê çima tu ji bo zimanê xwe derdikevî kuçek kuro li bajarê Qamişlê ji bona roja zimanê Kurdî Pazê Gulanê ji bo mafê ziman û di destûra nû ya Sûriyeyê de misogerkirina mafê ziman
کردی مشک لدارخست مش چرخیره سونی یا قاموشلیه دست بکر خواندکار مموسته و جلین گلری بشتاری مشه بون بریا مشه دست پی بکه هنرمند مسکین طاهر و خواندکارین ری سترانه زمانه کردی گوتن سترانه زمانه yani tu be stran çe nabe bitene stran zimane Kurdî ew serê xwe ev gotin cudayê ev ke ev nivîsandin jê nizanim stranê bi zimanê Kurdî gotî tu bi xwedek yaw û ev rojname wan e min ji ronayî tivî girtî ev nivîsandin dubare bixwînim ez ne ziman zanim yani ez ne dîrok zanim ne ziman zanim yani ez ne duê çikê de milê هنرمند مسکین و طاهر برخودا خواندکارن ری ستران زمانه کردی گفت ولی تو به ستران مفهم نکر تو ایلا به جوداتی تیخ زمانه کردی تیخ اوی انشالله و هنک و نویساندن خودی و نویساندن ببینن ناس بکن به قدر زانشتر وانی گفتی تو سری خواب خویاو شوانه نظام چی گندی آنی گری روزنامه وان زمانه کردی گفت به سترانه زمانه کردی گفت یا برام عربی بگوت اشتره خدا بو کبری والله بالله دلی منو خواندن اشتنه یا باور بکن ماده مرل هم دکبه وان کردن اساس وان کردن حق دکن نیار باربارتی زوردستی عرب و عجم و رومی اصلا فرض دکن تشتیک نمیشه مزگین و بمشهر ستران گوتن خلاص هر سلوغان بگوتن همه بیش سترانا چای گبارو گوت تمام سترانا گریلا گوت تمام سترانا لسر öcalan گوت تمام سترانا لسر عقید گوت تمام وانا اوکی سترانا زمانه کردی گوت ne iyice var ne takı qada bitte o nivîsandina te keve ev ke ew çîk nivîsandî ya ez şaşvan dikim ya ez nizanim bi Kurdî eybî ya binêre tişt hene di cê xwe de ne mesela ez bêjim ez bi Kurdî dibêjim ne bi Kurdî em ê îşev ji we re nûçeya pêşkêş bikin kîjan nûçe bavê min nûçeyê Tirkî an jê Kurdî gerek tu bêjin em ê nûçeyê Kurdî pêşkêş we bikin eyvallah eyvallah ama em ê strana ji we bêjin stranê bi kurmanciyê me bêjin çê nabe stran ji xwe bi kurmancî ye lê tişkî wanî çêbûyê î de ne Kurdiya me Kurdî mayî ne stranê me stran mane ne nizanim yani ya belkî ye şansım ez jî bêjin yani belkî hinek daxuyaniye bidin bêje di çarçeva akademîk di çarçeva logat de ev gotina gibi karanîne rast e qedrî zana tu şaşî ve çavêr ez ê bêm bibûrînin belê we dixwazim bipirsim ji we nêzîka em hene em îro hene baş mala wan we ama ricam ji we heye ez ji we rica dikim ez dixwazim bipirsim heta mij teknîker got em anketke çêbikin teknîker ne amede ye we ev peyama qera yîlan ereyî dî an jî na erê an na ez rica ji we dikim hûn çend hevlivirin herkê peyam xwe binivîsînin we peyama qera yîlan mesaja qera yîlan ji bona Anqerê çawa dît mümkün bi binivîsînin kom megane do dipser çavar hatî neyse
ve çava peyama rezdar komutanı mezin ve çava di. Ere anjina. Bir tane ya ere ya na benevisin. Ezel ben dava mı? Mecbur bejim. Gerek on benevisinin. Ah, Liver hun acizin ya ere ya na benevisinin. Evli püskirek ki. Yani na 2 harfin, ere se harfin. Hun liveci acizin ya mübarek nun nizamın çağını ya. Ya bir rasti canavar efteşi. Se harf ere 2 harf na. Halas. Vak anket kime çekin. Peyama karayla ve nebaşı diti. Belki ne gora direvoş mu? Ben na. Men nebaşı dit. Na. Hacı Ataman tçava. Hacı Ataman. Az de buna hoş az. Az bağırdım do. Hindik mağlup şaşıtı estaba benim. Le rezdar keke renas çekirimu. Ale buna hoş az. Hacı Ataman. Hoş bu min. Tu gele gram boğayı. İşte be. Koman goti ere. Spazgım komegan. Zilan gotiye. Ez peyama vi ne geçtimi pişti hatım. Peyama vi zilan. Peyama rezar karayılan. Eşter bukhunum. Cari privaz bota bukhunum. Komutanı mezin Murat Karayılan. Anafer ahifi ugo. Devleta Türk hatta naha Türk gabe ber bıçak navetini o devleta Türk İrope ve fiili ev pevazo cemidan diye. Yani bir zamanı Türkiye donduruldu. Bir Kürdici cemidan diye gotiye. Eğer ev pevazo ne şelamede hati şelavandı o ev mehekşi bir serok apore haditin çe nebuye tecrit dani ser ev mehke. Yani kurtu kurmancık karayılan gotiye ev pevazoya kunha dimeşiya zihela devleta Türk zihela AKP hati cemidandın hati seknandın hati ravustandın anji bir Türkiye dondurulmuş. Keremki. Ere ve çavadid peyama karayılan. Yani merak garibezi pevazo haradı be. Anji ve harabe be. Ziyahi gerek hun ere anjina benevisinin. Dibe namerede 5 dakika meheniz belki saati müttecedi be. Pırbaşı gotiye ere ve saatata koyup zilan. Hine havale edinler nefisat. Elbenda ve hamiyamı. Hacı Ataman gotiye ere. Ya gele Kürt sedi haşted be ere. Nemit bernamet got bir şeref bir namus. Ev dilek netava gele Kürt henikir be peyama khoya. Per mugot karayılan eğer tişki vani biki ve gele Kürt zikefa bigri. Per bu mit bernamet got ne? Maravan hazar cariyama. Kidi be Kürt nezanen hoylemen ev nerundu zanane vaylemen Kidi be Kürt nezanen vaylemen ev nerundu nezanen vaylemen zikir dara bibizin hoylemen zimer dara bibizin vaylemen devra rabın bıkhuynin devra runin bizikın devra rabın bıkhuynin Kidi be Kürt nezane ya Kürt filozof komutanı meyi ve karayılanını bırak kaddile ve pakız be kaddile ve khemginekin em khudi kahraman ve fedayine em iyide birastıcı em ne ev milleteki hava kibe silah kelmekhe na çu jiber ve ke saata hemen tişebu jiber ke renası ben kadri zanat direj dikit Sılav rez hürmete xo peskesi vetikin mala ve ava bütça Ameriki jbona sedeke hinek işe belki ranezin vidarım dilevam bisekin ya Rabbi ya ev Rabbi alem yok amjir haz dikin amuk amri vidane amuk ibabet ejir dikin amuk
Ya hakkı tüzil me biraz kurbanatım. Ey Khudaya Rabbil Alamin. Hakkı tüzil me bivini ya. Ama yeki vakt min dilim hoş bike. Asbir rabim be kadir zana av tiştek ta hayal dikir. Avım pekani. Az bu kurbanat tek mi çağır? Az Khudaya jit benim. Ben Khudaya jit karım bari. Selamun aleyküm. Hürmetli peşkeşi vazıkım. Tofan tşavay. Mala ve Hazar Cari Ava. Spaslarım jibona ve tamaşakına. Bir kanalı Kürdi mezzim bikin. La mezzim bikin. Kuro mezzim bikin ya. Apya kadir kotiye can gerlek. Spas. Hacı az de buna hoş tatgazım. Khudaya kiri. Şimir khuşkan havalan şirin got. Goma mosa او حواله که چبو کومگانه کومگانی پر حوال کی دوست کی گرانبهای شمر گوتن پر به قیمته گو حنک کرنه و او شیرین بجی شاش فهم کر رنازی شمر گوت که رناز گو یا مموسا گو کومگان تشکی گلک دلاله خدا کریم او استگ نکر بشاشتی من تو استگ او جی رناز مداخله کی مالاوی آوا السلام و حرمتی خو پیشکشی و حمیادکم اگر جانا از کبب شاشتیه جانا جی قیرقیرا منه جانا جی از وقت شینم الی بنا خوش از خوازم از جه هر چار پرچه کد دپرسن چنکی از باشورم از باکرم از روجلاتم از روزاوام از علویمه از سونیمه از Ermeni mi? Ez Yahudi mi? Ez Kurdu Kurdistani mi? Veya bırak herkes biz onu. Kurdu Kurdistani mı deser hamu olarayı. Deser hamu ola o avan olege berpisyane vanını. Kurd ez keviri ki merdin nadım bir cennet ki ez bidim bir cennete ez teresim. Keviri ki merdin kulmuk aha Kurdistan'e از نادم به همو جهانی سترانک منی وانیه جبیرامی چویه منه بخونده جبیرامی چویه جبروه که رزار قرائیلان دل نتواگله کرد یعنی که قالب کی بود مثلا از ایشه باش رازیم از ایشه باش او از دوی باوری دارم آنکت که ببه جسدی 85 نوت گله کردستان به وی پیاما رزار قمتانه مزن kahramanı herden kahramanı gele Kürt karayılanları ve peygamber o her havale doğravi ve peygamber gele kefşudur şabunu em spaslar evine em bivarane hatta yeki Kürtçe hem ve kandile rabin ve van komutana rabin hoji var rabin havalno em netevkin em berduji hane selamu rezu hürmeti xo peşkeşi vazkim zilan goti çe vallah karayılan per ترسه جيز ترسن سلام ورزق حرمان مالا وحزار جاريابا بمين عند خير وخشيه هون هر بجين واسباستارم جبونا و اس تماشاكن يروز بونا شرفا قرأي لان جب پیامدان موانی جله گالری الخوکر آن جله کنجه گالری الخوکر از جبر حیات قندیله سلاوی خواه رزه خواه پیشکشی وان قهرمانا دکم هر بجی شورشا گله کرد هر بجی گریلا پیشمرگه یپگه یپجه هر بجی پشاق و ببینید خیر خوش یده شوا و ببین خوش مالا و هزار جاری آب بهوارو بقيرينم من به زونا بينن كنا كن كرد نابين يك كور نابين